Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sa wadi no ya mabobo swina. Enu ne dia shetina 230 herbal. Wo ya bema na wo no mo a. Emma wo hode sunkuma wo gira wo na so timi badwuma. Emma wo energy, stamina, and vitality. Emfa wo ne adwuma wo ye. Enu one se obenum bi. Wo be badwuma sa wo mreda. Kinaata 230 herbal. Eye yen konkwa. Power to the people. Me try 230. So I hear. What feeling? Adam, me back. Kinaata 230 herbal. Yeah! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie duoche. Abusiafo ya mama kwa bae de baje Ghana TV eso ebraso sesam hudu ya bobo no ye de ebeso kase bo kwanso we ye je Ghana TV kase bo na kase bo imu ensembi a obete ense Alabasta International Ministry kofa by ye Prophet KOFI ODURO Odi futuo akwa mama mpeni na nadodankwa afenso odwumtuni samini nso atutu bi edi amaye mama mpeni na nado yebedom wesukwane ahwene woka ebusansem bi eka wehu na yesi nkonwa ayade ebeso mo se je Ghana TV kasebo na kasebo yi nyumeko bi na asoma sene ma medi kasebo yi ebeso mo glitter and glow skin care beboa ama honamani atoso aye fe aye kama afenso gina organic foods nso ye nnuane papa abedwama nso a eboa mo apomodin egina ne naso Kinaata teba beboa oba ebeboa bemma etridi yade bia ebetu ase ama niama nso aye kama edi amejeso eye daachi hima ajoa nati ebusu mi ji edwedi enkrato me ba yebetu aso Abusiafo ya mama kwa bebiom ediba je Ghana TV eso afe yem free and samono ase na Alabasta International Ministry kofa by ye Prophet KOFI ODURO na odefutuo akwa mama mpeni na nadodankwa ena ochemu se ansa na mampeni beba bemu no odi ahobrase ene baye ne kasabia eya ahobrase enso efri bra ye to aba mampeni na nadodankwa na yakame akoyesa hantan ene ahomaso bi aba beranimu ajese nansen kura wakasa yakame akoyesa ne ondwen ne kasa ho ondwen ho kura na ubehu asembia na mampeni aba abeka bibia na onto ne boase enwen ho bibia na ode abeto abonten enu nti osrese mampeni na nado ebehwe na hombrase ni ahantan ya bewra ni mu no obeyi efri wesan se bible say obi biara o ma ne ho so no nyankopon ebre na se enu nti mampeni anhwe yie ni wanyi sa ahantan no ni ahomaso no emfri ni mu no wantoto na akwan yi a ebedrum rebi no na aban yi kura no enya de a ekirema ebeba no ebe kai wo kwan bia so esan se obi biara o ma ne ho so no nyankopon ebre na se enu nti mampeni hwe yie ne nyankopon amre na se te se de wo They spoke carelessly without any remembrance. And in the humility of your heart, God favored you. But Your Excellency, you have become more prouder than the NDC and the Amahama. I stand here with a heavy heart to respectfully say this to you, sir. The Lord is telling me, pride takes everybody down. And if you continue to be proud, you will go down without remedy. Your government will be the worst in the history of this country. Your Excellency, if you continue in the arrogance of speech and the pride of your life, you will never see solution and you will never see remedy.
as a man of God and as a prophet of God, not needing anything from you except your repentance and your humility. If not, Ghana is going into destruction. It is only the fool that thinks that we are going in the right direction. The Lord told me to give Proverbs chapter 1 verse 22. Na onyumtuni Samini nyina edin ayade fra no Samini ono nso atutu bi dia mama mpeni no ochemu se enka mampeni die onyagide woni mu pa onyarehemu woni mu esa mampeni banansam ya wakane se ya teseka so aso akomode yan enu ntunu ani mu se mampeni die kayade ya toma na nka obeba beboa ma yesikasam ejina ne nanso yi enu nti obomodin aye campaign e mampeni na na de wabra na wo ba ban mu enso efri abra mampeni ba ban mu a wo betina abenwa so pe kame akoye se bosha mampeni hye ye nyina ba kukra ni ho a mampeni etimi edisuo yesikasam atitia pansan tese ohwe yesidi ne bebia akwakodu na kame akoye se no age ne nsam amemuo no age mampeni nsam kura se sidi ne keke kako 16 cedis aja se $10 no wakwan bia so enu nti ama ho kire ama oman no mu ayedin yie pa enu nti mampeni enhwe na bosha wo hye wabra na wo ba aban mu no wonhwe no ontutu na akwan yie nya saade a ene mampeni nya ade a wo behu ni yie ohun ni yie kura ebusia yenko wie kase bone na prophet Bedukobi enso edi efutuo akwa magana man ena ochiremu se na nagra dansa nsam na abano wa wunim awudi wo begimu bie anasa womu a womu di na nagra da asam ni mu tintiman wonjina yie pa esanse enche Kotu beja na nagrade mu ama na nagrade nya ne fa ahudie na nagrade nya ne fa ahudie pe wonwa di na asam ne mu tintimman ne wonwa jase wodi won ho agi na asam ne mu bie ne de enya de wodi won ho ebeche wo mu wokwan bia so enu nti na nagrade atamfo no wonwa wo mu se ese na nagrade agi wo mu sika ne wo mu a jase wo mu di wo mu ho edi na nagrade asam yi mu tintimman no wonji na yie pa esa se na nagrade wonya ne fa ahudie a enya ade wodi obi hu ebeche no wokwan bia so. There's a certain woman in Ghana here. People are talking about her. This, that. For the past week, this one talking about her, this one talking about her. Whatever is happening to her, it has no future. Nothing will ever happen to her. Nothing. She will walk free. She will walk free. And when she walks free, enemies must stand well. What will happen after? What happened to her? It will turn and follow enemies. Ebusia hana brama kwan ema yede kase bono ebese wo ye be ma na wutie mi abomodin a se wonsa ebe katina teteba no ni bi no wanom ama niama etimi aye kama se de da me ka kire no wo de wadwi ni usisi abobra no nso enye ya me pa chofa usisi yo eniama be ye kama wo sa kwan no so wo yo ba nso abomodin a se ubesiesi ahimfie ho ama ho ai ati aye kama ebetu nkaboni bi ase enu titina teteba bomodin se wonsa ebe ka bi gina organic foods nso enuane papa ebeboa ama wapomudin ejina ne na so glitter and glow skin care ebeboa ma honamani atoso ayefe bomodian so obehwe wiridie ye sanse ridie de ye nsre enfentu kwan edin amejeso eyeda chihima ajwa nati na sia kase enkoma production crew makramo. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure.
And let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me fie? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami can be being show. Kinaata venicano. So we use what? A CSC ho. Emma hoye kama. Emma hoye obey moi. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Fenicare. Kinaata Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.